pengalaman Tiba-tiba ke officer, ke IAS officer, ke retired officer, ke barang nek hak kamlo pun kena ngaman kapur batom ngong ding la pi bang lek no padu pustun la pi mawi bono yang penjab sisi pan kari kasi gantia engkam bono pustun hade kata kari kasi gantia engkam bono pustun hakana ka kep hakana ka por ka bantian hakana ka time ka bantian kala la pi mawi ngobong yang penjab sa sisi pan no padu pustun te ong nanaki kata nyusong bahanga nyusong hana to sani abet hana dunia lambas tabu blay lada ublay dong gidey na nakakonstitusi banong yan kisakman hagaroy kapar ublay banong penjab bayu na ubadu personda kebaguren hakada lu jong kinong sosong jong kepensuat konstitusi bong dong aisu na ukabor bong na yawe ya kocu na juwe di ar barok bong na penklay cucu bong long ke jongjok u kebaem burong kebapenhun na kinong sosong jong stin makraya barok kowe hanya katakan ham bayi di berau jong konstitusi tian ke election ar hagar ar pulai bang ya udah di bawah sarong bat di bawah hukuman ni hanya kata-kata bahkan juga por ada ia lagi pada hukum chief minister jong state hanya kena korek kepala bilang pelat karena kebayok tian lomba kini sen-sen di bawah penunjuk nanti kita diperlukan mobil jokowi dengan orang hanya juga por ya tresitom wi kumino pikam ba kemadu padu pastun gantai bercerang kisama kepada mentalang ke bang kerjaan borba na berustun ya tresitom ya orang mana senang lagi sintia long ket balong bong dang warna baik na pastun kabor tong gitu tresitom na bentar kata wi nang na nyula boleh ngina bisa penuh ya bi na kata ka bor na kata ka burong jong pastun kabaka rikasi gantia riboy riwa boro angut baik kena ubong dong iasu sesen hakabor na kabenta ka rawai ba pernai jong kay boro kasi gantia bay sekata ni kagubor kabakwa abong pembenalang abi kum kinong song jong ka sinong puteng nakador jong ubadu pastun bat nakajong kam jong ka jag bero na ubadu pastun hari kum hakata kapor haba em karoy kapar haba em kajong baha haba em kano kasuk kasan haba em kano kajong kermen ngakam ta kalaway kalasay usay tano la abong natibot nadin yo la abong tanepang yo la abong penjot yo la abong penpran ketemu perstun daki kiten yo kenok daki kiten di bahajat harukom bang penbut nam na ubadu perstun kenang ba bong hierno kajang mo rupuman lo mentang bong pentroy no hina kaste barangaway kamtam na kanay konstitusi bi kung kita mi kamtam kay manabar state gimanabar do konstitusi gimanabar do konstitusi kaya state kami siya kinokan bahasa ne baro simlang ginagata kajong subject bong pentok beria no badu postun henry ong kan mau badu postun lang uklod upatensyan ubakar mekraya berakaway kami lonti kapan ngelong ti kana u bong iyaw kum ng sosyal ubahalon ka tenamar kata watsa na kadong slow mo iya ka watsa na gibor giway gibor bang kanglat kalong ti kana kadong yan siya prang bayi giba na garoy kapan giba na gasinong kita na kinong senong giba pura dong senong puteng giba sim kinong ikray bong na gasinong kataw bong pay kamacho MLA bong kasyan na uha na candidate bong wanraso una kajong matoy kalaway rasya